Pozdrav svima, ja sam Janko Kralj iz Atak studija iz Zagreba. U ovom videu pričamo o osunčanju. Po svakakvim emisijama ja isto stalno naglašavam da jako je važno da stan ne bude orijentiran na sjever. Kaj to znači? Znači nije sjever neka zla orijentacija, nego kaj to u praksi inženjerski znači da stan ne smije biti orijentiran samo na sjever. Znači ako je na istok i sjever, bolje. Sjever i zapad, bolje. Sjever i jug može biti najbolje. Ok, sjajno, imamo i super ventilaciju, ali sami sjever je problematičan. Sunce je važno za higijenu prostora i važno je za dezinfekciju. Znači da se razumijemo, kad sunce uđe kroz prozor u vaš stan, ono dezinficira vaš stan. Ali onaj dio koji je vama također važan je taj vitamin D, onda ta pozitiva. Kad vam sunce ulazi u stan, vi ste odmah budni, naravno. Ako vam uđe u stan sunce ujutro u pravo vrijeme, to vam odmah onaj unutarnji sat posloži. Znači, sunce nije mala stvar. Mi smo isto životinje koje žive i rade danju. Ima nas naravno svakakvih, pa ima ljudi koji više vole po noći biti budni, sve to stoji, ali zapravo smo mi dnevne životinje. Osjećaj ugode taj, bolja produktivnost, sve dolazi od sunca. Nije znači samo inženjerski higijena prostora i dezinfekcija, nego i ono kaj je objektivan osjećaj ugode i kvalitete boravka u nekom stanu. Zimi. Mi sunce koristimo kao alat. Ono je alat da bismo bolje zgrijali kuću i da bismo manje energenata trošili. Ako imamo velike šajbe prema jugu ili istoku ili zapadu, zimi možemo dobiti veliku količinu energije koja nam može čak na pasivnim kućama kompletno grijati kuću. A to je fenomenalna stvar. Dakle, nije banalno da smo se okrenuli prema tom suncu. Ako se okrenemo prema sjeveru, ne dobivamo te nekakve benefite pravilne orijentacije. Osim činjenice da imamo tu temu dobitaka zimi, mi imamo i velike dobitke ljeti. A ljeti se kuće pregrijavaju. Pogotovo sad u zadnje vrijeme kuće se jako pregrijavaju. Postoji način kako se to rješava, a to se rješava žaluzinama, roletama, ali najbolji načini su istaci, dakle imate neki šilt ispred prozora, brisoleji, i naravno nadstrešnice. Ako vama ispred velikih prozora koji su orijentirani prema jugu postoji neki građevinski element koji ljeti ne dozvoljava suncu da zvekne u vašu staklenu stijenu, vi ste pobijedili ljeti. Znači niste pregrijali kuću ljeti i pomažete vašoj kući da ona prirodnim putem ostane hladna. Najbolja metoda naravno za ohladiti kuću ljeti je stablima. Posadite si stabla ispred južne strane i ispred zapadne strane i ljeti vam neće pičiti sunce u kuću. Zimi padne lišće i vi imate zimi prodor tih sunčanih zraka u vaš prostor i dobivate sve benefite tog sunca, a ljeti vam je fini hlad i uopće vam sunce ljeti ne treba, da pače klonite ga se i onda imate dvije muhe jednim potezom. Znači, stabla, listopadna stabla, zelenilo na parceli o kojem se priča toliko i po medijima i o tom zelenilu i o urbanizmu. Nije zelenilo tu samo da biste vi imali neku zelenu boju pred nosom. Zelenilo je tu radi higijene prostora i diži vam kvalitetu života. Prema tome, posadi stablo, uvijek dobro. Zakaj ne smemo projektirati te sobe famozne prema sjeveru? To čak mogu biti i odvojene sobe, mada ako je stan dvostrano orijentiran, već imamo neku higijenu prostora. Sjever, doslovno pola godine u našem podneblju nije osunčan. Dakle, radi se o logici toga kak je planet Zemlja nagnut, pola godine je sjever osunčan, znači ujutro kad sunce izađe, ono je prema sjeveroistoku, znači to ako pričamo već proljeće, pa pričamo o ekvinociju i o solsticiju. Od ekvinocija do ekvinocija sjever je malo osunčan, malo, pod jako oštrim kutem. To znači da pola godine, ok, od proljeća do jeseni malo će vam doći tih zraka kad je sunce nisko i dezinficirati prostor. Međutim, pola godine je sjever nedotaknut od strane zraka sunca. Znači da se na njemu mogu skupljati isto pljesni, gljivice, vlaga se na njemu zadržava jer nema kaj spržiti tu vlagu i nemate kak ubiti sve kaj morate ubiti na toj strani zgrade. Mnoge zgrade, ako pogledate sjevernu stranu, imaju zelenu sjevernu fasadu. To je zato jer je ona kompletno neosunčana pola godine. I, po mom mišljenju, sjeverne fasade bi se uvijek trebale raditi kao ventilirane.
jer onda se ta vlaga neće skupljati na samoj fasadi i neće vam onda ta fasada biti zelena i da ju teško možete oprati, nego ju onda ipak možete održavati. Imate vanjski sloj i onda imate sloj zraka prije termoizolacije koji se ventilira, pa onda ipak ste mogli nekak se dovinuti tom problemu da vam cijela ta jedna strana bude mokra. To je naravno skupo i naravno da to investitorima, našim klijentima, našim ne odgovara jer to neke košta. Samo razmišljajte o higijeni. Ako imate važne prostore u kojima živite, orijentirane prema sjeveru, dajte razmislite o tome da njih nikad ne dotakne nijedna zraka sunca i da to moramo adresirati. Radi se o čistoj geometriji naše planete. Suprotno, znači na južnoj poluci imamo situaciju da je ta strana južna strana, ona hladna strana. Oni projektiraju svoje šajbe i otvore prema sjeveru, znači oni kontra rade. I to je jako interesantno kako nam je planet u tom smislu podijeljen. Ali ajmo iskoristiti maksimalno to kaj imamo na ovom dijelu planete i prema jugu, istoku i zapadu otvoriti te stanove, a ne ih orijentirati na sjever. To je problem i u obiteljskim kućama, ali najveći problem u stambenim zgradama. Ako imate neku stambenu zgradu u kojoj je cijeli stan orijentiran na sjever, taj stan pola godine ne vidi ni jednu zraku sunca. I vi možete reći, ja imam velike staklene stijene pa je meni ok jer je puno svjetla. Može biti puno svjetla, ali nemaš direktnog sunca. Znači, razlika je enormna. I zato po tim sjevernim stanovima stalno tučemo jer oni tehnički nisu dobri. Moramo ih početi raditi tak da nisu takvi. Rotacija zemljine osi vodi do toga da mi pričamo o fasadama. Malo ako razmislimo, to je fenomenalno cool. Naš planet diktira kako ćemo mi projektirati fasade. Ne možeš zamisliti bolju vezu sa planetom Zemljom nego ta da moramo o tome razmišljati čak i u projektiranju i čak i u gradnji. Nema ljepše stvari. To nas sve vodi u razgovor o toj nekoj ekologiji, o tome da radimo te fasade i da štedimo energiju. Ajmo se sjetiti toga da je to jako, jako važno. Ne moramo biti robovi toga, ali moramo barem razmišljati o tome da sjeverni stan pola godine, kad nije osunčan, da on ne mre biti dobar. I da njegova cijena ne može biti kao cijena stana u istoj zgradi, ali orijentirana prema jugu. I da to kad je on jeftiniji, ne znači da je on dobar, on i dalje ne valja. Nema te stolarije koja vas tu može spasiti. Taj problem koji nam naš planet stvara, ne možemo riješiti tehnologijom sam tak. Sunce je važno, osunčajte si stan, okrenite se prema istoku, zapadu i prema jugu, bavite se time kakvi su vam prostori kud orijentirani. Na taj način imali budemo svi bolje zgrade, bolju arhitekturu, bolje zdravlje, bolji urbanizam, bolju higijenu prostora. Sjeverni stan, no bueno. Vidimo se u sljedećem videu.